Kuna watu tu wanakaa shetani, wanafanana na shetani na wanafanya kama shetani. Huyu mama mnamuona hivi, nimeamua kumsaidia mpaka asimame. Kama kuna watu nimehurumia wanapitia hali ngumu, ni huyu mama. She has gone through pain. Ni vile tu siwezi wawekea picha zake, na ukiona mwanamke akikutumia picha zake za uchi, amefika mwisho. Huyu mama alikuwa anafanya kazi kwa mtu, kazi ya nyumba. Mzee mwenye hiyo nyumba akarudi mchana, akataka kurepu huyu mama. Wakati alishindwa, alichukua maji ambayo imechemka more than 90 degrees, akamwagia huyu mama kutoka hapa kwenda mpaka chini. Ni vile tu siwezi wawekea picha za huyu mama. Ungiona mutumia agutumire jaga yake wone uria ahite, ni mutumia wina ruo ruingi muno ngoro. Wandikitwo wira kwa mundu, uramurutira wira wi mwihokeku, mundurume ucio agicoka nyumba muthenya agiuka kunyita uyu kia hinya haha memburiha. Riria onire ni aremwo, oire mai macamu, agitiriria mutumia uyu kuma haha guthie nathi, gutire handu atahite. Some people are cruel. Watu ni wabaya. Riria mutumia uyu atutumeire mbica na ndungu, ndoigire ungiona mundu mutumia atuite matua ma guthie level iyo, ni mundu wina thina. Watu wetu, please, please, ungikona ni wakinya level ya gwika mundu uru, kaba mwire uma uthie, no ndukanagere mundu ngero ĩrĩa ĩgeretwo mutumia uyu. It is bad. Isipokuwa ni kwa sababu ya runinga, mimi naweza wawekea nyinyi wote msikie vile nilisikia. Ihia riria rihite mutumia uyu ni icongi, ni riuru na ni uru. Ndamuthaitha andu aitu, he undu utabatie gwika mundu. Kuna vile ufai kufanya mtu. Mai matherukite theru iria ya gutheruka theru ciĩga-inĩ ciake ũkaroreria ho mai. That woman is in total pain. Ungiona kinyete gutumira bishop ciĩga ciake ciathira, nyone uria ekĩtwo. Ona kabange amwĩrire umothi handu ha ciĩko iria ciĩkĩtwo mutumia ũyũ. Very, very bad. Aleo mutumia ta ũyũ ndangĩhota gwetha kĩhoto, nĩ kũhakana kũrĩa kũhakanĩtwo. Lakini ninajua atasimama tena. I am hopeful because she will stand again. Na Ngai nĩ ekũmwethera kĩhoto, we no aremwo wega. Ndahoya Ngai ambe amũhonie, no Ngai aromwethera kĩhoto.
nĩ tondũ nĩ ũru. We ũthiĩte kwa mũndũ gwetha wĩra tondũ wĩna thĩna, ũthiĩte kwa mũndũ gwetha wĩra, ndũkahoya hoye ũrute wĩra, ũgacoka ũkauma na nguraro ũtoĩ kana mũtũrĩre waku nĩ ũgacoka ũrĩa watariĩ. Nyama ciaku ciothe igacũgũka, imwe citĩkage thĩ ũkĩroragĩra nĩ ũrĩa wahĩa. It is very 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 bad. Handũ ha wakinya level ĩyo, rekaga andũ magathiĩ tu. Allow people to go. Kana meke ũru. Kwa hivyo leo, kwa sababu mpaka apone lazima akae mahali atulie. Nimemnunulia hizi nguo na Shiro akatuongeza. Wapi Shiro wa mtumba? Shiro Ngai akũrathime. Tondũ nĩ ũrĩ ngoro njega, Ngai witũ agũteithagia. Tutampea hizi nguo, atafutiwe mahali, zipigwe pasi vizuri. Ni nguo mzuri. Ici nguo angĩhota kwendia haha ena faida almost 60,000. Acoketie mbia ciake cia wĩra, endie nĩ tũkũmũrora nginya ahone na acokererie. No ndamũthaitha andũ aitũ, ninawaomba tu msiwahi fika hiyo level. Utaweza kusalimiana? Patie mic hapo. Tondũ ũyũ nĩ Ngai ũramũtharire. Ũyũ nĩ kũragwo oragagwo. Ni Mungu wetu alimuokoa, but we thank God that we still have her in the church. Salimia hawa watu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Rachel. Mimi ni kuchomwa, nilichomwa kutoka nichomwa. Mtoto wangu alifukuzwa shule sababu ni mimi alikuwa anategemea, because I'm a single mother. Kutoka hiyo siku hata sometimes nakosanga hata mahali ya kukaa, sometimes naweza lala hata Muthurwa huko kwa streets, because I have no one to take care of me. Lakini mwenye alichoma, chenye naweza mwambia, jue tu kuna Mungu mbinguni. Naweza kosa nguvu ya kujilipishia. It's okay. Ukiweka mũndũ ukifanyia mtu kitu kwa sababu unamfanyia, kwa sababu unafikiria hakuna kitu anaweza kufanya, ujue ya kwamba mbinguni kuna Mungu wa wasio na nguvu. Ndirauga ũguo na ruo rũingĩ mũno tondũ niĩ nĩ njũĩ ũrĩa mũtumia ũyũ ahana, na gũtirĩ mũndũ ũngĩka mũndũ ũndũ ta ũcio ena haki. It is very very bad. Kwa hivyo kuanzia leo ataanza kuuza nguo, maisha yake yachukue mkondo tofauti. Na nyinyi, wewe unaona mama yako vile amefanya bidii. Mama yako, unajua zile inchi yako, mama yako zile inchi yako ni inchi ziko na shida. Alikununulia moja sababu alisema uwezo wake ni kukununulia moja, na mimi nikakuongeza moja. Uende ufanye kazi. Are we together? Na usiaibishe mama yako. Sawa sawa, my brother, hiyo mikono yako iko na uwezo wa kubarikiwa. Enda utie bidii. Wapi Shiko leo amekuja kazi kanisa Shiko Kenya. Ule mnaona vile anakaa saa hii, alikuwa hapo penye mmesimama, bila tumaini, bila kazi.
Sasa hii mnaona vile anaoga na vile anashuka nywele za bei mingi, na hakuna kazi nyingine anafanya. Tulimpatia nguo akaanza kuuza, na mnaona amejisimamia. Hii ni kazi kama ile nyingine, muende mtie bidii na mfanye kazi. Sawa sawa. Haya, leta mafuta hapo tuwaombee. Elekezeni